अहमद मुरुब पाउसिंग अनोब डिस्ट्रिक्ट तरे लाउथोखिबा हंदोक्ट्रिबा फाव यूनाइटेड नगर काउंसिल की खोंजंग हंदोलोय हारि तरामाथोय सुबह स्टेट असेंबली मिखल की अहम तांका की नोटिफिकेशन ngasi थोखरे तोंगान पार्टी सिंह पुंसिलग संख्रबा लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट मेयब कुनगमापल की मिंग लाउथोखरे खुरुमजरी मेंग ताब्रिब सिंह तराम नोक्सबोलोन पाउ सननो पिजरी अनोब डिस्ट्रिक्ट तरे लाउथोखिबा हंदोक्ट्रिबा फावबा यूनाइटेड नगर काउंसिल की खोंजंग हंदोलोय हाइना ngasi फंखिबा प्रेसिडेंट काउंसिल की मिफमना अमुहना सेसिना वरप लौखरे ngasi सेनापति दा अनसम नगर वुमेन्स यूनियन नगर पीपल्स मूवमेंट ह्यूमन राइट्स सादल नगर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग एनपीओ यावना ट्राइब तरा तरुक की लुसिंगबसिंग यावना फांगथोखिबा मिफमदुना फेब्रुवारी 3 दा न्यू दिल्ली दा नाकलहोंगी वरी सानबगी मतंग खनखि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लेखिबा मरमना कोर इश्यूज इन गवर्नमेंट ना वारेफ लोब ngamloi haina thamga luina मार्च 15 दा मतंग मिफम पांगथोकसे हाइना लेखिबनी वारी सानकिबा असigi सेंसिटिव ओइबा वाफम सिंह नाकल अहुमकना मीडिया दा फोंगदोक्तबा हाइना सुयानखे अदुबो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना वारी सानबगी एजेंडा दा कोर इश्यूज सिंह पोखलखिद्रे लोइना यूएनसी की खोंजंग असि हंदोकलगिनि हाइना मीडिया दा फोंदरोखे लेरिबा फिबम असिदा प्रेसिडेंट काउंसिल ना कुपना खनरबा मतुंग कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा ट्राइबल सिंगे लम ngaktuna thamnanaba tofam thokpasing कोड ऑफ कंडक्ट ना मरम ओइरगा तौदबा नत्रगा गवर्नर ना खुद थिंजिंदबा यारोय हारि मिफम अदुना अनोब डिस्ट्रिक्ट तरे संख्रबा यारोय हाइबा वाफम अदु अमुक हना सेसिनबगा लोइना एडमिनिस्ट्रेशन के खुदोंचानबगी दमक्ता ट्राइबल सिंगे लम लौसिन किबा हंदोक्ट्रिबा फावबा थेंगनबा हाइना यानखे अमरोंदा यूएनसी की प्रेसिडेंट गाइडोन कामई अमदी पब्लिसिटी सेक्रेटरी स्टेफन सीजेएम इम्फाल इसकी कोर्ट ngasi पुथोखरे कोर्ट नुमित 15 जुडिशियल कस्टडी थमनब खंगनख्रे कोर्ट की थोलबा मतुंग पाउमी सिंगना गाइडोन कामई दा हंगबा वाहंगदा ब्लॉकेट हंदोकपा हंदोक्तबा महाकना हाइबा ngamde यूएनसी प्रेसिडेंशियल काउंसिल की मिफमना लेपकदबनी हाइखे मार्च मरीदा अहम तांकक पांगथोकदुरबा केंद्र कुंट्रा निफाल की नोटिफिकेशन ngasi थोखरे मिरेप से पेसेंबगे अरोइब नुमित था सिगी तरा मरीने मिरेप से लोथोबगे अरोइब नुमितना था सिगी तरा निपालने हिरम सिगी मरी लेनना मरी लेनबा आरओ सिंगना केंद्र सिंगी नोटिफिकेशन ngasi थोखरे हंदा पांगथोकरिबा मिखल असिदा नॉमिनेशन फाइल तोबा मतमदा ममांगदा पांगथोकिबा मिखलगा येंगनबदा खेनबा लेगनी इलेक्शन प्रोसेस तसु चाउना अहोंबा लेरे हाइना इम्फाल वेस्ट की डीसी सी अथरना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदरोले फाइल तोबगी डेट सिंगसिदी तारीख केनो बाबा 14 बाबा एक्सेप्ट तवे अदुगा स्क्रूटिनी तबना तारीख 13 त तौजगनी सेकेंडली हंडक इलेक्शन से आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस तौरबने फॉर एग्जांपल परमिट कुंबा परमिशन कुंबा लौनबगी सुविधा है ना हजिक्ति ममांग दौना ऑफिस ता लागा चे चांग चेन नरगा तौबा दरकार तारारोय ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई तौरगा इवन परमिशन कैन बी गिवन ऑनलाइन सिमिलरली अखोगी कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है बता रहे ऑनलाइन दैट इज कॉल्ड समाधान मसीसु इंट्रोड्यूस तौरबने इट इज ऑलरेडी इन इफेक्ट इम्फाल वेस्ट के केंद्र तराहुंदोदा पोलिंग स्टेशन चौवा तरानिथोई लेरी मिखल सिगिदमक रिटर्निंग ऑफिसर तरेट अमसुंग असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तरामथोइना येंसिनबगी थबक चथरी मिखल सिदा कंप्लेन लाकपा सिंगिदमक अनोबा वेब सॉफ्टवेयर अमदी परमिशन लौबगे गाड़ी वाइबन सिंगबगी अनोबा एप्लीकेशन सिजनरी हाइखे कमीशन मखोइनसु याम कन एम्फसाइज पीरी पर्सन विद डिसेबिलिटी से अदुगी दम मखोइनसु पोलिंग स्टेशन से मैपिंग कवे पोलिंग स्टेशन मैपिंग of persons with disability. We are also working on the facility to provide wheelchairs to facilitate the voters during poll. And in fact, we will be trying to engage the Ashas or the Anganwadi workers to assist the disabled voters during voting. हंदक पांगथोकदरबा मिखल असिदा लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की मिरेप ओइगदब सिंगी अहम फेस की मिंग लाउथोखरे कांग्रेस अमसुंग बीजेपी थेंगनबा तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी तरुकना पुंसिनो सेंकिबा फ्रंट असिगे मिरेप ओइगदबा मियोय कुनमापन गे मिंग ngasi सीपीआईएम गे सेंट्रल कमिटी मेंबर गौतम दास ना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा लाउथोपगे लोइना पार्टी असिगे कमन मिनिमम प्रोग्राम अमसु फोंखरे
थौंगा लेना फ्रंट असगी कन्वेनर डॉक्टर एम नरना कमन मिनिमम प्रोग्राम यावरिबा मणिपुर की अफस्पा लोथोपा मई मसिंग हकसेल लौ सिंगुंबगी थाक हेंगतहनबा नेशनल हाईवे अनिगी फिबम असे अते स्टेट हाईवे सिंगा माना हनबा यावना मणिपुर खुनाई सि मांगदा पुखटपा वाफम के यावी हाइरी मांग लोम चखटनबगी मियेंग अमदा अखोइना समाज सिंग सिंग ओइबा याम कंट्राडिक्टरी ओइबा मोदि मुंद फाइदगी मरुइबदी मीगा की मर थाजन वाटाबा समाज में सकतम से मसीदगी कानून बहोना पुरवासी टोटलिटी येंजरगा कोइना पॉइंट कुथरा मंगादा इन्फॉर्म होइरगा सेमजबनी सही तरह गवर्नमेंट पाइप कांग्रेस ना कांगलुप नाइबा खन सैनब थोन बने हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश नंबर सिरी पार्टी ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा वांगांग लोई किमगांगतेना कांग्रेस ना मखोइगी असोइबा अरानबा कोपसिनबा अरानबा वफम कया फोंदोपने बीजेपी ना मणिपुर लेमिननबा कांगरकनी The BJP outrightly reject and refute this statement. To throw such false allegations against a party which has committed itself, dedicated itself for the welfare of Manipur and its people. खुंद्राफों केंद्र बीजेपी टिकट पनरंबा हाना मिनिस्टर ओरंबा कोनसम तोंबा अमसों स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ओरंबा इरोम मंगितोन बीजेपी दगी तोखरे वाइतोन अवांग लेखाय दलेबा मंगितोन गी युमदा पांगथोकबा पावगी मेफम अमदा कोनसम तोंबना चिरोल लेतबा सेंजा थुमजा यादबा पार्टी नि हाइदुना बीजेपी द मतम सांगना थबक तोरकपनी अदुबो हौजिक लेरिबा लुसिंगबा सिंगना खंगबीदबदगी पार्टी से थादोकपनी हाइखे आई मंगितोना पार्टी ऑफिस फावबा मसखंगदबा म्योइदा टिकेट पीबा हाइबसे पार्टी सिदा मतम सांगना थबक तोरकलबा सिंगबु इकाइबे पीबनी हदकी मिखल थेंगनाबा नत्रगा अतोप पार्टी दा होंगबा हाइबदुदी मियामगी अपामगी मतुंगिना लेपकने हाइखे निंथोकोंग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर यावना वार्ड मेंबर निपाल के लोइनना INC दा यावख्रे मखोइबु तरामना ओपगी थोरममा बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजोंगी युमदा पांगथोखरे थोरमदुदा सुगनु केंद्रगी MLA के रंजीत बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट CS इबोतोन निंथोकोंग अमदी बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की कांग्रेस काउंसिलर वार्ड मेंबर सिंह सुसुरगाखी MLA के रंजीतना बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी राम माधवना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर सिरिबा मराल से सबचाबा खुदम चांगदम पुथोप ngमलबदी चीफ मिनिस्टर की रिजाइन तोहनगे हाइखे गोविंदास कोंथौजमना अतोप पार्टी दगी म्योय क्या संगलपासिना केंद्र सिदा हाना लेरम कांग्रेस के मपांगल हेना कंखलगनी हानकी मिखल सिदा कांग्रेस न चावना माई पाक्तुना गवर्नमेंट सेंगने हाइखे लेंगा अमा लेत्रबदी लमदम असिगे अपुनबगी सक्तम अमसुंग चाखुटबा लंबीदा अकाइबा पीगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर केएस रतन कुमार न फोंदोखरे वांगोय वाहंगबम लेकाइदा पांगथोखिबा केंद्र सिगी कांग्रेस की मिरेप ओइगदोरिबा ओइनाम लुखोइगी मियामगी ओइबा मिफम अमदा फोंदोखिबनी केएस रतनना लाकदोरबा मिखल असिदा कांग्रेसना मपुंग फाबा मेजॉरिटी फंगदुना कांग्रेस की गवर्नमेंट अमा सोइदना लेगनी हाइखे UNC की प्रेसिडेंशियल काउंसिल की मिफमदा मणिपुर मियाम की लाइबक लेपकदब नत्ति हाइना MLA L इबोमसाना ngasi मिखल की कैंपेन के मरी लेना पॉमिसन फोंदोखरे मान मखाताना हाइकिबदा UNC से मणिपुर दा लेहनब हाइबसे मणिपुर मियाम अमसु मणिपुर सरकार की खुट लई हाइखे कैसानतोंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मरोइब थौपुब कया यावना ngasi पार्टी से थादोक्तुना NPP दा योरपदा कैसानतोंग केंद्रदा NPP की मिरेप ओइगदोरिबा एल जयंत कुमार न तरान ओखरे एल जयंत कुमार न मिखल मयादा लंबी सेमनो होनर लिबासी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइब्रा नत्रगा थुगाइदब्रा हाइबा ECI ना लेप्ससनु मियाम की सबसाबा नुंगाइनबा लंबी सेमबदा अपन पीबा लेते हिरम असिगी मतांगदा माक मसाबु मिंगसेट थीबा याबा मओंगदा लंबी सेम थिंगी हाइना संदोलिबासी अरानबो वाफमने हाइखे बीजेपी युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट ओरंबा ओ मलेस बीजेपी दगी तोलब मतुंग अमुक हन्ना मिरेप ओरगनी हना लौथोखरे ngasi kwa kaithada leba make mayumda nawya pakhang pa kendrigi miyam gi oiba mifam pangthoke miyam na mapo amuk hana mirep oina ware floro matungda mirep oigani haina lauthokibani o malesna BJP se Narendra Modi gi fidam thajaduna yawkibani Manipur dadi ma ki Sauda Nada Singh amot pana thanba myoi sing oirambadigi party se thadokni haike
Naurya Pakhangapa Kendra BJP Mirap Ogadurba Soibam Subhasandra gi Booth Level Committee gi Mipamama Niomam the Leba Makium the Pangtokre Mipamaduda BJP Naurya Mandal gi Vice President S. Red Election Campaign Committee gi President S. Jaima Hyangthang Gram Panchayat ki Pradhan S. Silasna Malong gi Pradhan K. Biaima Langthawal gi Pradhan A. K. Manisu Sabaki Soibam Subhasandrana Handak ticket Pangudaba Karana Naurya Pakhang Lakpa da BJP Mandal Muthatle Haiba Masagi Maranai Oiba Khongthangni Mandalasida Vice President Ahum Amasung Executive Member Taramatoi Puna Seminary Haike Vice President Ahum General Secretary Ama Adigi Secretary Ani Executive Member Taraga Matoi Amadi Ai Isamak State Councillor Mandangi Ojeri Bisamak Yauna 11 Committee ki member single loina nangasi se koi Naurya Pakhang Lakpa Kendra da BJP ki mapangal he na kankhal ai haibagi khudum ma unana bai koi khanan nabi mi phamasi pakthok jabani Wangkhem Kendra Lok Janashakti Party the Miref Ogadurba K. Zadumanida Sawgaladuna Atopa Party the Selambasing Lok Janashakti Party the Yaukre Sarangpat Mamang Leka the Leva Maki Yum the Pangtopa Tormumuda Mikalasigi Matanga Kananinke District Election Office Thawal Sinduna Systematics Voters and Educate and Awareness Thoromama Ngasi Pangtokre Thormaduda Thawal Block Development Officer Umananda Thawal Kaitalapunba Nupilu Kilusingbi Noyon Susugaki Election Commission of India gi Observer Asmar Santosu Thormadu Yangsinki MPC Sigi Vice President Oramba Wangoi Kendra Mamang the Congress ki Mirep Oikiba Amadi Handaksu Oinanaba Thawang Toromlaba Congress Tagi Tokraba Sagol Sem Asoba Langthabal Kendra da Congress ki Mirep Oigani Haina Sem Saroba Mutum Dines Amadi Tadubi Kendra da BJP ki Mirep Oinanaba Honaruba Hingba Thomas Ngasi Manipur National Democratic Front Yorokpada Party Asina Harautam Opgi Thorom Ama Babu Parta Level Party si Opis the Pangtokre Tarmadu da MNDF ki President C.S. Priyokumar, Working President Bijoy Koizam, Vice President Lengang Te Yauna, Party ki Maroi Bamui Kya Susogaki, Wangoi Municipal Council Chairperson Yauna, Council Mangamadi, Ward Member Taramachu, Party Sida Yaukre, MNDF ki Working President Bijoy Koizam na, Party Asina Ato Party Singbu Hunduna Ngang with Tabak Toroi, Lamdamasibu Sokat Pa Amadi Santi Leva Makai Rom the Satan of Pandamda, Mikal Tangani Haike. Congress BJP and Simakoi Masel, Hunabada. Koi lebak miyam da na kong wai sinba mit nuaitaba khabar pabada madu tanjado lagle aduna sumba lebak ki amasung praja sigi khandaba party se punmak hundok laga manipur ki prajana kaman ai hai kaman ogodoba asungba party asi manipur leiba praja singna sagot piu haibagi wakhum do hek thamjage BJP Manipur Pradesh ke Bisnupur Amadi Lamsang Kendra ki ticket ngasi lauthokre Lamsang Kendra da Hanagi Minister S. Rajen Amadi Bisnupur Kendra da K. Krishna Kumar da ticket pikre Khetrigao Kendra da BJP ki Miref Oiriba Nakpam Indrajit ki election campaign pangthokre Nakpam Indrajit na phonglokhibada Manipur da Congress Party amuk hanna uraroi haike Mathang Tada Pangthokadurba Taramatoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Mikhal asigi mari lenana e pauksing miyam da matam sana yohanaba honabada amadi status da leriba paukse sing amadi electronics media singa anakpo mari thamduna Mikhal asibu mai pakna amadi ningtamna pangthoknaba honabada sobo thawang loriba Manipur Sarkar gi Directorate of Information and Public Relations gi Director K Megasandra piba official car ngasi transport official singna Mikhal asida sizinana bagi damakta fajinkhre ISTV News na poma paugi matungina Director Piriba Swift car si flag post yawni gari si oil secretariat mamangda Transport Department singna Fazil Horoba matungda Director Masa Makhongna MSRTC complex ta leiba office ta lakhi hari haukiba thagi tang kungamanga da Director Masan Transport ki Director Ikebachero lamada DIPR gi gari sing asi election ga mari leneba office sing tongan tongan ba district sing da hangtokpa loinana paumi sing poduna satpi thong kya ama leibana engage towina ba haijakibusu leikrabani mamang da pangthokiba Mikhal sing da di DIPR gi gari sing di engage tokibani hari Aikoi masel onsin naduna lauksin nabagi mahutta miyam da thamoi sengna thau phanganaba honaminasi haina isamna arvel torokle ngasi kekrupata pangthokiba paugi me pamamada lub asigi general secretary ngasonmi ramsang
thau leina leina phanganba ngamdabadagi mong urakpadagi isamna haukiba January tang kuntradagi ticket pa horakibani ticket pa dugi mahai oina miyamda thau panganna ba honabada aranba toramba pam ani thingjinbagi khongjang sangsankre ngasidi madugi mahai oina miyamna often sell da pamdagi thau phongba ngamle haibagi loina haulik leiriba thaugi stock ki position su phongdoki President N. Rajendrana miyamda thau marangkaina phanganba ngamdriba se naronda kota ka pithokibadagi thokpani haiba handak thigetpa aduda khangba ngamki sada ne phumapal reserve kota da satkibani passenger service tawriba asi miyamgi damak TDC na loriba kota sida isamna ayat palaite line piriba sing adu lana piriba sing adu lepo haiba khaktani hiram asida TDC na isambu lana lawba yaba maongda meda da phongdoba si laiwak thibani haike सिदे करीम थाउसे लेते यार मैं तारगदे टीडीसी ने इसम मथक एनी तौगे एक्शन यागनी लेरमद्रगदे अखोय टीडीसी की खोंग हमजगे को अदु नतना लावबसु अखोयदे लावगदब नते अखोयदि असोक क्वेश्चन पिजब खक्तनी नरंग नांग थाउ पिट्रिबसे करी मरम गिनो हायदना स्टेट गवर्नमेंट दा आईओसी दा लावगदबदुना अखोयदे वनसेलगा लावबसे मसिदि येंगोयदब मियेंगनी को वखलदो सेरानब माले अदुगा करीगिदमक्ता आईओसी ना थाउ थाद्रिबनो हायबसु स्टेट अखोयदि ट्रांसपोर्ट यूनियन अमोइना आईओसी दा स्टेट गवर्नमेंट दा हंगम थोकदो हंगमगी मोतो अखोयदे वनसेलपसे मसि ख्वाइदगी लाइबक थीबनी Transporters and Divers Council TDC की थबक थोरम सिंह दा कनागुमा संस्थान अमतना खुद थिंगजिन बिरकनो हाइना TDC की प्रेसिडेंट एस रंजना फोंदोखरे MG एडविन्यू द लेबर ऑफिस ता पांगथोक की पावगी मिफम अदुदा महाकना हाउसिंग मणिपुर दा थावगे अवाब मायोक ना हलिबा असे IOC नने मखोइना मतमम हेक्टदा मणिपुर दा थाव मरांग काइना फंगनगे नत्रग फंगलोय हाइबा मखोइगी महुत लई हाउसिंग मणिपुर की थावगी फिबम असिना पम अमा हेक्टदा संगनो थाव हानबगी खुदोंग साब लेट्रे मासिना TDC की मखादा सतलिबा गाड़ी सिंगे थावगे रिजर्वेशन थमदुना म्यामगे सेवा तौरे इसमना थावगे रिजर्वेशन का थाव यावदना TDC ना करमना मथौ तौगनी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मागी मागी तौफम थोकपा मथौ अदुमक तौबियु TDC दा खुद थिंजिन बिरकपा लाकदबनी अमदी संजरकदबनी हाइबन सिंगबो वाफम फोंदोरपा पामदे इसमदा TDC ना पाव फाउ हाइके सिस्टम जु मुथलो अब पामते TDC की ट्रांसपोर्टर की लाइन दा खुद थाबिरकदु ना डिजिग्नेटेड कैंप सिंग हंदा पांथोकदरुबा मिकलसिदा बोट पोस्टल बैलेट इशू केदर चामरी बोट थादब लगनी हरी तौसा करम तांग सिक्का पुना and held in association with Siege Hospitals organized Lagong Global Hospital 4.1 Hello kids, it's very nice. Full colorful, rosy, cozy, wonderful. Hey, hey. 17 लाख लेबर की तांगता नहीं नीचे पुंग अमंग एंट्री फी ब्रेकिंग तुम तारम नोसरे मखदाबा पाव मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल द लेरिबा इनमेट सिंगदा मणिपुर लीगल सर्विस अथॉरिटी की मियंग मखादा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे तमदस इम्फाल वेस्ट एम मनोज कुमार मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की अमदे एडवोकेट CS मोमोना इनमेट सिंगदा लीगल की मरमदा मियोय सिंग मखबा थबक सथबदा खुदोंग सादब कया मायोक नरक मतमदा मतेंग पांगबा याय जेल से लेरम मियोय मापलदा mayamdusu akoy hana angang masel khana sainabani haibta nupi masa ma ka hena so nomai them sahi nepal apopa and badagi ngase pung taba matamda kano
roi housing makidi ka hen lamrong higher secondary pangthokadri development ji hangsam uhalapa aduga masa wakna donor yang khairomna EPK राजनीति की खुद मदी लमदमस लेरिबा हेल्थ सेक्टर दा स्टाफ वाटपना भारत सरकार ना कोंफाना माई पाक नबा होनबादा वेलफेयर की डायरेक्टर के राजोन की मरी सुबह मिशन इंद्रधनुष जादबना मरो के राज कोई किमो प्रेजा हारी बलेना में आप सिंह से अरु बलेना आतनी अदु याम लाइना मसी ठोक्तगे ममांगा vaccination तौरबदी हाबी टीका थादोबदी कोइना मतम साना कनबंगमी सिंजमई सुपरमार्केट टेम्पररी ओइना साखिबा मार्केट सेट लोकथोक्तुना सुपरमार्केट असी मपुंग फाबा कैथेल अमा ओइना सेमगतलु हाइबा दाबीदा ngasi सिंजमई सुपरमार्केट दुकान फामलिबा सिंगना थोंगलोंदुना वाकत मिफम चथखरे सिंजमई कनबा लुपना सिंदुना चथखिबा वाकत मिफम अदुदा टेम्पररी मार्केट सेट लोकथोउ सिंजमई सुपरमार्केट मपुंग फाबा कैथेल अमा ओहेलु हाइबा चेरोल क्या सिजनखि वांगांखिबा मना टेम्पररी मार्केट सेट असी अयामना थोंगलोंदुना लेरे थोंग लोनरिबा अमदी हांगलिबा सिंग मनुंगदा मयाई काबा सिंजाक योनबा दुकान क्या यावरी मसिना मरम ओइदुना टेम्पररी मार्केट सेट असी मयाई काबा सिंजाक साफम अमदी हुरान चिंती तफम ओइरे थोनिंगदबा थौदोक क्या सु ततना थोकले अथुबा मतमदा मरि लेनबा सिंगना मियंग संगदुना थबक पाइखतपियो हाइखि मसिना मरम ओरगा निसा इमा कोल अमो सिलको नोमो नोमोगी अरे हुजिक सुपरमार्केट की फिल्म अदुकी मति दिजले हाइबसे मयाम दुकान फमबे दुकान सिंजे हाइनिंगा लेतेना मसी नमरम ओरगा वाबन नमरम ओरगा सी नोमा दुकान फोंगलोला खोय ngasi sida mai lenaba authority nongtang jinghenbiwana haijini Emerging crops of Northeast India suitable for horticulture based integrated farming system haiba hiramda Namit humni sung sathagaba national seminar ama ngasidagi iroi semada leba Central Agricultural University da hokre haudogi tharomda Chief Secretary Onabugisor Kaw gi Vice Chancellor Professor N Premjit Nabat ki General Manager AC Srivastav Kaw gi Din Professor N Iboton Yawna Miyokana Surwaki Onabugisor na asigumba seminar asina agriculture amadi masiga seminaba agrovest singda sauna kana pirgane haiki We have to look at farming as a kind of a business, as a kind of a career option. I would also like to appeal, especially to the students who are present here and other students, and I would also urge upon the professors that while they are teaching the students, they should urge the students to become the agri farmers or horticulture farmers or entrepreneurs in other areas. Singamaka High School ge computer set ahum chagangdaba singna so phakaraga huran krahari mamang da su staff room da thamba mairu singi midday meal gi siang sing huran bagi thodok lai krahari school asigi headmistress na phongdorpada school asigi matik sa fencing laitaba regular sagwida laitaba dagi asigumba huran sinti gi thabak ase toina sathabani hiramasta mari leinaba authority na miyang sanganingi hairi angang mayam da tamjanaba ejabani masi lobi basi anwai de yasu ko waja mayam chu thamoi song anwai de agi satra sing su anwai de masi ta bada adu go masi aina haijani badi kaino government gi side gi ai ko school se kitang mention biu loina na gi fencing darkar oi fencing si jo khabiu adu loina na maro chawdar gulo ro chawdar ma hapiu Kaino Gram Panchayat ki job card paiba singi pifam tokpa khusuman pithokte haina ngasi Leimaram Kangzei mungda wakat mifam chathakre Petroleum Conservation Research Association gi makhada Indian Oil Corporation IOC na sinduna thau mangandana bagi concert hotel Nirmala da pangthokre tharomadu Consumers Affairs ki Principal Secretary BB Sharma IOC Infal gi State Nodal Coordinator SI Singh CID के DSP TS रामगोपाल सुसुरगाखे मरीसुगा फेस के मिशन इंद्रधनुष ngasidige tamenglongda hogdokre toromaduda CMO Dr. Asoba Golmai DIO Family Welfare Dr. Sunil Susurgakhe
PMEGP beneficiary singi EDP training program ama lampel pata laiba ICM ge office pang thokre Tamelong district ki PMEGP ki beneficiary yang kai mangana saruk ya ke training program aduda ICM ki senior faculty member Dr. Herozitna training program asiga mari lena wafam sing phongdo ke February tang tara Nepal fawa training program asi sathakni hari Psycholomadi Sagolmang Anigi Tainaba Sangsang Vilas Manakta Lamekar Kulom da Taramba Poppy Pambising Ngasiupung Taramathoirom Taba Matamda Infalis District ki SP Kabib Nalusingba Taresuba IRB NCRB Cycle Police Sagolmang Police Amadi Infalis Commando gi Apunba Khopu Mana Manganta Ankre Bisnupur Police Commando na Kabo Waxing area da Thibum ki thawak sathabada KCB Pore Meite Group ki Kadarani Fare Hari Police Department gi PRO na Phagalabat Mioi Singadudi Sanjemang Nimthem Seinepu Apokpa Manau Awangjiri Mamang Laikai Amasong Wangkhem Bihari Sahi Kuntramari Apokpa Ibopisak Kawi Amoromda Bisnupur Police Commando Amasong Sama Yangkai Taruk Suba Territorial Army gi Apunba Kangbo Mana Thanga Ngaram Masildagi PLA RPF ki member Masu Phare Phagalabat Mioi Adudi N Indrakumar Sahi Kuntrataru Apokpa N Damuba Nambol Naurem Apanthoibi Lakai Dagin Hari Hauzik Makatana Sanawi Paulo Bise Hauzik Sanawi Paulo Bise Mars Nepal da Vietnam da pangthok kadurba AFC Cup lising ne taratret ke match official oinna ba Safam Kennedy Asian Football Confederation na habakle Karimganj ta January 3 dagi mari fau pangthok ke ba North East Powerlifting Championship da Manipur gi TAs Laising ambana goal ama TAs Rapaport na silver Rohan Laisam na bronze medal ama phanglakle Laising lembana best lifter sutarke Ahan state levels volleyball tournament Pasway Tawang Junior High School pangthok lagani saruk aningba club organization singna February 34 faw manungda All Manipur Volleyball Association natraga Awang Lekai Youth Progressive Union da entry pisin bayagni hari All Manipur Atyapatya Senior Men's and Women's Team Siam Nabi trial selection ama February 34 da Lemopopam Association ground da pangthok lagani Mars Mapalda Hyderabad pangthok kadurba Senior Atyapatya National Championship da Kangalapati Masina Manipur gi mohut singani hari Jiribam da Sathari Bataruk Suba KSA's Nonigopal Memorial Invitation Football Tournament ta Nako Imphal West amasung Hiso Thobal semi-final sangkre ngasi Nako Imphal West ka sanagadaba Maibon SA team laktabadagi Nako na walk over fangke Ani suba match ta Hisu Thobal na LF ke Mizoram bo goal ohum sinoda thoike University Sports Council Sinduna Pariligi NJP Rohels Khan University da sathriba All Indian Inter University Sempak Takraw Men's Tournament ke ngasi sanakiba match ta Manipur University na Ana University senaibo set ani sinoda Ani suba match ki sanakibada Manipur University na Punjab University Patiala bo set ani sinoda maithiba piduna Group A winner oiduna Punjab University Chandigarh bo set ani sinoda maithiba pk Kamekhya Social Youth Club na Sinduna Club asig ground na team kungama thoina sarugatun sathriba ahum suba state level ke SYC four-man A-side Open Super Soccer Tournament ke ngasi sanakiba ahanba match sanagadabada Pamuba FC Laktabadagi GSF CTM Kaisampana wa overload Ani suba match ki sanakibada RFC Kamnang Lirakna Son of C Mongsangibu goal manga amada maitiba pikre Social Educational Welfare Athletics Club Sewa Nasong Sinuna Club asig ground ngasidagi ani suba state level junior boys basketball tournament hokre ngasi ahoba numit ki sanakiba match ta ACTL na SYTCCL Haiku Zambu set ahum sino kungamanga kunmathwai kungamanga taramapal amadi kungamanga taratrukta maithiba pikre makatana sanabgi paw boy ningtokjamdagi phangbigani Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta Sam Khagempalina YWC Langthawal bo maithiba pikre
Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground mamang thagi tang kunteretigi team tarana group ani thongna khairoktuna sathariba manga suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Sam Khagempalina YWC Langthawalbu wicket manga da maithiba pikibani YWC Langthawal na toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket taruk turaga run samaga tara taruk lokhi masiki paukhumda anisuba batting tokiba Sam Khagempalina over taranipal ga ball amada wicket manga khak turaga apiba target adu yoduna match sasi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida Sam Khagempali gi sanaroi ibobina over marida wicket ani amadi ball yankai tareta run humphuni thoi loduna man of the match takhre hayeng ground asida Rao Khamnam Bazar amadi model club team bi singa makhaga sanagani Kontra Super State 11 mini football tournament ki sahi tramri makhagi ngasi sanakiba match da KYFA Koirengaina Mangal FC Khabambo maithiba piduna final sangkhre Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban Sinduna Union Asiki ground da mamang thagi tang kuni thoidagi team taramatoi group mari thokna khaidoktuna chathariba Kontra Super State 11 mini football tournament ki sahi tramri makhagi ngasi sanakiba ahanba semi final match da KYFA Koirengaina Mangal FC Khabambo goal mari amada maithiba piduna final sangkhibani KYFA Koiringai gi mai papogi goal singadu CIS Linki na match ki kunmanga subamadi kuntrahom doi super minute goal ani sanki atopa goal ani aduna MD Sajad amadi MD Izad na match ki nipu matoi subamadi nipu nipal super minute chanduna match asi mai pakhibani mai thioraba Mangal FC Khabamgi amatangareba goal adu S Anaroi na match ki nipu super minute sanki Tournament asigi sahi tratir makhagi sanakiba match da Mangal FC Khabamna SDC Samorobu maithiba biduna final sangkhre ngasi sanakiba ahanba semi final match da Mangal FC Khabamna SDC Samorobu goal mari sinoda maithiba biduna final sangkhibani Mangal FC Khabamgi mai papogi goal singadu T Singkhai ngakpa topper Sitaljit amadi L James na match ki mari suba taramatoi suba humpuri thoi suba madi humputare suba minute sankhi WFC Singamai Waikom Laikai na Sinduna YSC ground da tha sigi tang manga dagi team tara taruk na group mari thokna khaidoktuna chathariba ahanba Merina Spring Cup 7-a-side football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da RFC Khamnam lerakna A to Z pu goal mari ahumda maithiba pikre RFC Khamnam leraki mai papogi goal singadu naubana match ki tara matoi suba kuntrani toi suba madi nipuni toi suba minita goal ahum sanki atopa goal aduna kantana match ki tara ahumdoi suba tanduna match asi mai pakhibani match asi da maiti khiba A to Z ki goal ahum madu MD Sanana match ki tara ahumdoi suba nipu matoi suba minita goal ani omna match ki mapal suba goal ama sanki match asi da RFC ki sanaroi Stomen Droda Center referee unsporting behavior ki damak yellow card utki tournament asigi ni suba match ki sanakibada Mama FC Sagol balna SDC Samorobu goal tarit sinoda maithiba pikre Mama FC Sagol balgi mai papugi goal singadu mosana match ki ni pat suba tra suba madi kuntra taruk suba ni goal ahum sana tomana match ki taramari suba madi tara tare suba minute goal ani sanki atopa goal ani aduna Phalguni amadi Imran match ki mapal suba madi kunipal minute tanduna match asi mai pakhibani Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match da CO Singamai amadi SBR FC Nongdamga sanagani ani suba match da Thenungai FC amadi FDC Singamai Waikom Laikai ga sanagani Kongba Youth Organization Kongba Nongthombam Laikai na Sinduna organization asigi ground da mamang thagi tang kuni thoidagi team kunmari na group Nepal thokna khaidoktuna chathariba ahum chuba ima Panthroipi Trophy Men's Open 5-a-side football tournament ki ngasi sanagadaba ahanba quarter final match da Saida Sabal Laikai laktabadagi KYO Kongba Nongthombam Laikai na walk over laukhre Anisuba quarter final match ki sanakibada YOC Naharu Makhafa na Lucky FC Langthawalbu goal ani sinoda maithiba piki YOC Naharu Makhapat ki goal ani du Aboy amadi Zerina sanki ahum suba quarter final match ki sanakibada Smoker Kongba Bazar na CCFC Khetribu maithiba pikre team animang na apiba matamda goal amamam chanaduna draw sapadagi kick from penalty mark na decide tobudasu goal amamam chanaduna draw sapadagi toss na decide tobuda CCFC Khetrina mai pakre
टूर्नामेंट असगी मरीसुबा क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा किंग एफसी हैंगांगना जेडएफसी खोंगमन मंगजनबु पेनाल्टीदा माइथिबा पिखरे टीम मनिमंगना पीबा मतमदा गोल अमता सनबा ngamdabadagi kick from penalty markna decide tobada किंग एफसी हैंगांगना गोल अमा सिनोदा माइथिबिदुना सेमीफाइनल संखरे सथरिबा टूर्नामेंट असगी अहानबा सेमीफाइनल मैच था असगी टांग मापलगी नुंथिल पुंग अमताबदा KYO कोंगबन नोंथोंबम लेकाय अमदी CCFC खेत्रीगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अनि मखाई ताबदा YOC नहारुप मखा पाट अमदी किंग FC हैंगांगा सानगनी Manipur Hockey na sinduna Kumalan Lampak Hockey Stadium da pangtokhiba Senior Men and Women Manipur Hockey League da nupigi team da winner oikhiba Ideal Club tera kaithel gi sanarusing opagi thoram Ideal Club na sinduna club asigi ground da pangthokre thoram asida Manipur Hockey gi president Olympian KSH Thoiba amadi Ideal Club tera kaithel gi president TS Pangi su saruk yakhi pangtokhiba league aduda champion oiraglaba club asigi sanarusing da achamba kudol port sing piduna puning thawatki pangtokhiba thoram asiga mari lenana Ideal Club tera kaithel gi president TS Mangi na phongdokhibada sanarusing da hena makoi gi team champion oirakpa makoi na medal phangakpa makoi gi tournament punamak sing adugi mathakta top ki players sing ase masida ekoi na hena thagachani bani thagachari boy hoji makata na ngasi nomugi oikiba engasi ki pau pizari ngasi gi oikiba ai ngasa gi pau da ICAR lamper patagi pirpa pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi sakhiba degree Celsius kulumdoi dasmik mari khwaidigi ingba degree Celsius nipal dasmik taret nuksita yawba ising managi sang ayukda sa da marpu humdoi nukthilda sa da nipunipan oiki ngasi nong chukide Anoba district tare laukthok ki ba handok tri fawa United Naga Council ki khongjang handok oi hari Dramato Shubha State Assembly Mikhal gi ahan batangka ki notification ngasi thokre Tongan ba party sing na punsilaga sang ki ba Left and Democratic Front ki mirep kun ga mapan gi ming laukthokre ngasi gi as tv na pizo po matang slojre ming tabi puno po amakana khurumdre Singju Festival 2017. Sep our culture and identity I would team the Pangtokadoriba. Singju Festival 2017. January Kungani Pandagina, February Nipan Fawa. MMRC and Unity Park. Kambok the Pangtokadoriba. Singju Festival 2017. Lamdam Sigi, not Amadi Shaktam, not Nanabi. Anglupi Kenabatamdana Sijariba. Festival Asigi Manung Chanda, Marathon Race, Blood Donation Camp, Sumagume. Film Festival. Writers Meet, Symposium, Book Release, Meet the Star. Tree Plantation, Fashion Show, Musical Night. Asida Sinatana. Essay Writing Competition, Solo Dance Competition, Painting Competition na Singbam. Makhal kayagi harau kumagi thorum singaluinana. Pangthok Jagadoriba. Singju Festival 2017. Yeah, puna mana, soy na sabla. Sorry, Elisha, be parried na. Napine, hype Indrene. Daluhen ba, yam pazeko.
Chungin chung bakery lulat lamlu khani bye bye mai kadam phungong lodat puni mai ta thangsa pum khong janai khoi ta chat phau khoncham lodat dikho Admission open public school Ningthokong school asina chahi kaya SSLC examination singda chada chama pass tawagi record thamkhre position holder kaya first divisioner kaya yautuna lakli subject khudimakta letter phangduna made mathematics ta chada chama phangbusu yaukre school asida nupa macha amasung nupi macha ki hostel khaina thamduna lairik ningthina pahali hostel feesu subna tagi lupa lisingani chani khaktani school asina thakshi khasi ahlaman oja guruda ikai khumnaba made mama mapabu ishor magni khanba ngamba discipline adu tambiduna lakli school asigi advisor Sri Ornaba Kishore Singh IAS na school asigi achievement kaya ubada harauba